Mizoram State Day pualin larsap Chief Minister le Party Shuai tu ten mi puite State Day ci bayan buk. Chief Minister pulal du omatsuan vo inalamwala State Day of Prayer a Mizoram din tharle na tur manrua chu be Sena ani thuwa soya beidod na hi seta na manrua ani a be Sena hi pathian manrua ani ati. German Digital Minister Karsten Wildberger chuan India in New Delhi India AI Impact Summit 2026 abwat sai chu afakle a Global South tan thil poimo takani thu soin digital technology le artificial intelligence lama India le Germany in zom na thuk zo kanei thu tar langbok. South Korea President Lee Yoon Suk Yeol chuan vo in khan kumsang ni somni palia marital law ken ko na tur dana siama wanga buaina na sa taka thena wangin ngai damadil. Aizola chingin Runmawi TV clear to te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kani a tuna Chanchinthar kim changzo ke ni lo ngai thak thun zo mang u. Mizoram State Day pualin larsap Chief Minister le Party Shuai tu ten mi puite State Day chibayan buk. General Retired Vijay Kumar Singh chuan Mizoram to State ani hnuwa muanna mason na le hlotlin na kong shangin azo chawati a State Day chu Mizomi puite chelna inpum khatna le swang to na ataka dem nge na ani ti asoi larsap chuan Mizoram chu rampum huwa pashiat a hlo thinna namzia rang hausa tak nunphung he tak le midang te inza ton taka omna hmun ani ati a khotlang in lungrual na hlo chuang lova inzirtirna chiselna mason na ru rel din le ngelnget siam konga po nasa takin ma ason ti soin chanrwal na le inrem na nen kumsang ni somli pasaria India ram into dele mani kutkea ding thei viksit Bharat siam turin mi puite thopuya so mani Chief Minister pulal du omatsuan Mizoram mi puite State Day chibai bukin Chief Minister pulal du omatsuan Mizoram mi puite State Day chibai bukin State Day dam taka an thlen theina chanchu Mizo mi puite tong try na awanga ni ti asoi BJP Mizoram President Dr. B.Vanlalchhanchhuak chuan Mizoram Statehood Day pualin Mizo mi puite chibai abuk bok ani MNF President Puzoram thangan vo in Mizoram State Day a Mizoram mi puite chibai bukin India dan puin hwaya state ni na nei theitura kong shanga thoktu te zongjong chibai buka kumsa khazakwa somriat pasari February ni som ni a Mizoram chu Union Territory atangin din mun sangzo ka India ram state somni pathumna ni tura hlan kaya ni thu soin Mizoram State apian na kalkonga kan thenghil to ngai lo tur kan ram le namta na nunna hlutak hlan tu te le an theina zongjong hlan tu te zana chibai kan buk thar le ani ati a Mizoram State lo piang chu MNF le India Sarkar inrem na thuthlung ra ani thu soin kumsa kha jakwa somriat paruk ju ni somthuma India Sarkar le MNF inrem na thuthlung Peace Accord chu India ayo in Union Home Secretary RD Pradhan le Mizoram mi pui zongjong ayo in Chief Secretary Pulal Khamate ba ka MNF ayo in Pulal deng aten mingan zia nan thuwa soi MNF President Swan heti hunlaya Chief Minister Pulal Thanhola po inrem na atana tholok le ti soin herem na hian tuma aral bangbik omlovin kanzawain kantela ahum himpo kanzawai mo phurna ani ti in Peace Accord hlotling berzing mi kan nei theina konga Mizo mi pui zongjong Kaushan Zirlai Sarkar na thokle MNF te kan telveka Mizoram State Day hi Mizoram a cheng te tan mai baka mun shanga cheng Mizo mi pui zongjong te tan a hlueme mani atibog Puzoram thanga chuan midang tenen state nei ain Mizoram in state kan nei dan changklung zoka anghet zok ti in state dang tenei ang kan nei vek pia lama humhim tu ILP inrem na thuthlung le India dan pui chungami India dan pui lakatang poa in vena Mizoram tan bi ka special provision chuan na article 371G kan nei le zel bokani atibok Voin hi Union Territory atanga state a Mizoram hlan kaya ni na champa State Day voice somthum pakwana ani a State Day of Prayer Committee bultumin voin hian Mizoram mun shanga atum thumna atan State Day pwala tong trai rualna State Day of Prayer ne ania thupuyatan idin tharle ang oti man ni in chonghe tong trai hona po ne ani aizola chuan State Day of Prayer hilamwala Chief Minister Pulal du oma howa manani a State Day of Prayer of Worship team te kai shwain chmadar somle achanve atanga chundar som panile achanve thlengzai hona le tong trai hona nei ni in aizol kho pui mun li atangin ke a kongzo le mun thuma tangin two wheeler mga kongzo ani a lamwala anin to kho mani State Day of Prayer Committee Chairman Reverend Lalramliana Patswao kai shwain State Day of Prayer pwala in khom hi nei ani a Chief Minister Pulal du oman thuwa soiba ka State Day of Prayer Committee Working Chairman Pu F Roding Liana Minister of State po in thuwa soibok Puanto angin State Day of Prayer Committee Chairman Reverend Lalramliana Patswao chuan
tun thani som pathuma thuthar theder tu te an kom na state day pola tong trai ho na tura in buat saina atana sen so ngai ti hi mi chanem ngai ten an tho chin thu le sarkar sum manani lo thu soya state day pola tong trai ho na atan hian cheng noi som pangarwa manani thu soibok State Day of Prayer hi Voin Khan District danga po man ni in Voin Khan New Siaha Presbyterian ko shan biak ina Siaha khochunga ko shan sang ten ramtang tong trai rwal na hunan manga thupuyatan idin tharle ang u ti man ani champhaya chuan New Champhai Field ta ramle namtan idin tharle ang u ti thupuya mangin hun man ani a nimina New Champhai khelmual thian fayan hatlang buat sai ni in nizan khan mi chanem ngai ten New Champhai Field ta hian tong trai nan tlai war ani Voin hi Mizoram State Day voi som thum pakwa na ani a President, Vice President, Prime Minister le ramshwai tu sang ten Mizoram State Day lom puina an hlan President Draupadi Murmu chuan social media account kaltlangin Mizomi puite State Day chi baya buka Mizoram a cheng te chu namzia rang moi tak le mun moi tak ne an ni ti a ramhason na tura tha an tho na sang chu hlu ati thu soin mason zel turin du sakna hlan ani Vice President CP Radhakrishnan Swan Mizoram chu khwanu ku chhuak moi na tam tak om na mun ani ati a aramu moi na le aboruak thiang tak chu India in swana ani ti soin remna le mwan na awanga aming than na chu chunzom zel turin na cha a mason zel turin du sakna hlan bok Prime Minister Narendra Modi chuan Mizo namzia rang le nun phung moi tak chu mi puite hip tu ani ati a twal chung in rebel na chatak le in unaw na chatak ba ka midangte inza ton taka anom chu chhuan omati thu soin ramhason dwala ma son zel turin na cha bok Union Home Minister Amit Shah po in Mizoram Statehood Day chibai bukin remna le mwan na awanga anming than na chu chunzom zel turin na cha ani Union Health Minister JP Nada po in Mizoram State Day chibai bukin Mizoram moi na le mi puite thorim na chu chhuan omati thu soya state him theitak le midangte in ngai sagna mun ani chu chhuan omati thu soibok Parliamentary Affairs Minister Kiren Jiju chuan Mizoram Statehood Day chibai bukin Mizo nun phung le namzia rang moi tak chu chhuan omati thu soya ramta na kepen zel turin na sombok ani Donor Ministry Jyotira Aditya M Sindhya chuan Mizomi puiten state ni turan thorim na chu chhuan omati thu soya remna le mwan na awanga an hming than na chu hlu ati thu soin mi puite state day hlim takamang turin du sagna hlan ani Lok Sabha a leader of opposition le Congress try to Rahul Gandhi po in Mizoram Statehood Day chibai bukin Mizoram namzia rang le nun phung moi tak chu chhuan omati thu soya State chunga mi puite in lungrwal na chu chunzom zel tha ati thu soibok BJP President Nitin Nabin po in Mizomi puite Statehood Day chibai bukin remna le mwan na konga an hmalang na chu chhuan omati thu soya Mizoram chu ram moi tak mi chengte nun ze moi tak omna ani ti soin state chu ma son zel turin du sangna hlan bok ani Social Welfare Minister Pilarin Puin Sarkar Lai Puin Old Age Pension upaloman tur June sangni somni pangatleng chau alapek chwa awangin upaloman chu June sangni somni pangatleng pek felani to thuasoi Sarkar Lai Puin upaloman tur June sangni somni pangatleng chalape chhuak ma se state ina tumve ture ro chu budget a da ani thusoin poisa hi kan ne reng ani ati a Assembly budget session ne me ka ep to member pusingun lian chungan zo na zia ka chan na a upaloman chungchang hi Social Welfare Minister chuan atar langa upaloman chu kumsom rukle kumsom sari pako inkar in cheng sangkhat zani andon thule state in cheng sangkhat le central in cheng zani atum thu atar langa kumsom riat chunglam in cheng sangkhat zanga andon thule state in cheng sangkhat atum thule central in cheng zanga atum thu atar langbok Supply Minister Pubilal Sanzavan kumsang ni somni panga April tha atanga September tha thlengin L.Chhakchhuak le Mifco Limited in Bufayan supply thu soin October sang ni somni panga atanga March sang ni somni paru thenga supplier te Mizofet Limited Mifco Limited Mamco Limited le Zitco Limited te anni thu soi Assembly session ne me ka Supply Minister in zona achan na atar landanin kumsang ni somni panga April tha atanga September tha thlenga L.Chhakchhuak le Mifco Limited in Bufai quintal khatcheng sangthum zanga somnga in an supply ya October sang ni somni panga atanga supply to Mizofet Mifco Mamco le Zitco ten October sang ni somni panga atangin quintal khatcheng sangthum zanga somkwa in an supply me kani Bufai supplier te chu open tender manga thanan ni lo thu po Supply Minister chuan atar langa
September sang ni som ni panga thlenga bu fai supply tu te chu achang nyam beran ni lo thu tar langin achang nyam ber khan ahun laya supplier Mamco Limited ten an hlo chamna red boka aron chana wangin SPAB khan anyam ber do tu LZU sa recommenda pek anita ani ti in October sang ni som ni panga atanga supplier te ero chu sarkar hmaya corporation an ni thu le achang nyam ber te an ni thu tar langbok kum sang ni som ni pali April atanga March sang ni som ni panga thlengin LZU sin bu 5 quintal nuai ni an supplya tender chang nyam ber pelova LZU te pek an ni awanga sarkarin sumhlo ani shiat ani lo thu zo na channa tarlan ani bok ani Agriculture and Farmers Welfare Minister Pupisi Vanlalmawii chuan Longklai District Lia Pa Khwa a oil palm mill bun thar tumin ma an lamek thu assembly chut khomna MLA Puvi Elzai Thanzama zo na zia ka changi na tarlang Puvi Elzai Thanzama hian Agriculture Minister hena hian Mizoram oil palm mill bun thar tumna omlawa zota Pupisi Vanlalmawii hian zia ka changin Mizoram oil palm mill bun thar tumna oma Patanjali Foods Limited ten Longklai District Lia Pa Khwa ma an lamek ati Agriculture Minister hian Godrej Agrovet Limited le Patanjali Foods Limited ten kun hathok tu ten hena changin oil palm ra an leisak mek thuatar langboka National Mission on Edible Oils Oil Palm Scheme in Formula Price asiam mangin oil palm ra shalna man bithlia thina ni thule thlatina shalna man hi adanglam thin thuatar langa sarkar kumkalme ka company te hian oil palm ra hi chorwalin kezi khatcheng sompali point pakhat pathumin an lei thuatar langbok Puvi Elzai Thanzama hian Pupisi Vanlalmawii hena hian oil palm ching tu te hena subsidy pek an ni le ni lawa zot boka Pupisi Vanlalmawii chuan National Mission on Edible Oils Oil Palm Scheme mangin oil palm ra shalna man puina Viability Gap Payment VGP pek ani thule VGP manga oil palm ra shalna man puina hi kumtina danglam thutar langin kum sang ni somni panhi le sang ni somni pathumata na chanpuina pek za chu kezia chengthum point bial panga ani thule tuna hian kum sang ni somni pathum le somni pali atan kezia chengthum point pakhat pariat ni in semchwa tura boipui mek ani thuatar langbok ani Health Minister Pilalrin Puyin National Health Mission Employee te Government of Mizoram Regularization of Centrally Sponsored Scheme CSS Employee Scheme 2024 anga dangni zel tum ani ati Assembly Budget Session ne me ka F2 member Dr. K. Bateswazo na changin he to he Health Minister chuan soya NHM employee dang he chungchanga in thliar na om lo thule dan angzela kalpuya ni tur thu soyin NHM noya Dr. Samsari Pakwa Chormek an ni thu soibog Rorelai member Champhai North Bial tu Puh Ginzalalan health worker Zavel Lagbel tumna chungchanga azo na chu Health Minister chuan health worker latura advertisement chwa ani nuwa CSS noya health worker te court anzual kawa wangin court thu ngai chanri ani thu ina changa thu boichin felani vele health worker zalak ani tur thu soi health worker zalak ani chuan in dailo na po apushuk thei mai an be sei thu po Health Minister chuan soi bok Fisheries Minister Pulal Thansangan Fisheries Department in Mizoram luka ate chinchian hunan leilawa wangin state bo na changa sanghalag luzar record an neilo thuasoi Mizoram State Legislative Assembly session nei me ka zia ka chanchi zona achana he thu hi Fisheries Minister chuan atar langa Mizoram in sangha athar chwa zat po tar langin sarkar kumliam ta sangni somni pali le sangni somni panga a khan Mizoram in sangha metric ton za somnga panhi point pakhat paruka thar chhuak ni in atar langa Fisheries Minister in zona zia ka chana atar landanin kum sangni somni le sangni somni pakhata Mizoram in sangha metric ton sangli zanga le pali point pathum pakhata thar chhuaka kum sangni somni pakhat le sangni somni panhiya metric ton sangli zasari somnga pasari point panga kum sangni somni panhi le sangni somni pathuma metric ton sanga zani somni pakwa point pariat panga le kum sangni somni pathum le sangni somni paliya Mizoram in sangha metric ton sanga zali somsari point pariat pakwa panhi athar chhuak ti atar lang ani Mizoram Sarkar flagship program bana ka scheme kaltlanga kun na thoktu te so thinga leile shal kalpui me ka Sarkar in sumdong ten kun na thoktu te so thingan le sakna tur hniam bera bituk chu chorwalin cheng somthum pani le poisa somnga paruka ni me ka handholding chungchanga advisor to Chief Minister Dr. K.C. Lalmal Somzawa Mizoram Agriculture Marketing Board co-chairman ni Bok Chuan kun na thoktu te kuta cheng somnga lu tir chu Sarkar thupuyani thuasoi Dr. K.C. Lalmal Somzawa chuan bana ka scheme kaltanga so thing leile shalti in atumber chu
kun hathok tu Mizoram mi puiza somruk vel bor ten leire man lo ra ve theinan sarkar tu sumdong tele so thing ching tu te suizom tu facilitator ani thuwa soya nikum khan February ni somhnia kan kalpui chana kumina chuan February ni hnia kan kalpui sarkar chuan kan lo soito angin kun hathok tu te kuta cheng somnga alu dan tur kha kan thupui ani maya engpo lo thengse sarkar chu a inbuat sayani ati sumdong tele so thing ching tu te inkare sarkar enroll chan soyin Dr. K.C. ma somza wachuan tunma zong khan so thing ching tu te chu vai sumdong te nan du za dretin an le sak china kun hathok tu te an chang rual theisi lova chu wangin sarkar in support price nen an thawanga hausak alo ngai ta ani ati a kun hathok tu te society an omtir na chan chu so thing man thu hla le thil danga an chan rual theina turani thuwa soibok Dr. K.C. chuan society chu kun hathok tu te tan ani thule sumdong te le kun hathok tu society te chu atam thei angber indoor se ti chu sarkar du dan le ma thlir ani thuwa soya sarkar chuan target asiama nikum khan abulchan ani awangin apulunga so thing le ani a kumina asong bol na din warni in nakumlama warzo ka achin dan tha injirte na kalpui le tumani thuwa soibok Lunglei Municipal Council LMC Hlutea Traffic and Transport Coordination Committee TTCC in BSNL telephone ban engem mozatin kongati chep thule banchen khat kong ti chep zong om chung changte BSNL ho tu ten hena thlenan rel TTCC chuan share kon le 3 gate in car kong pui sira side drain khuna kong pui aya sang om chulir thei hun na atan man chang kaya ni theina tura asan zong siam that atul ti soyin lunglea MLA te LMC councillor tele local council shang ten hena thena siam that thei dan tur kong zon ni se antibok motor workshop ten an lir thei siam tur te kong pui kam parking area ti boy zong da chin ten lir thei hun le tlanda na har sat na athlen china wangin LMC enforcement staff traffic police le local council shang ten enfia se anti a kong pui kama insa le dorgai chen khaten kong sir e he ka step le kailo nan siam te po enfia turin LMC chief executive officer in achulanga ma lo la se anti a hengba ka hian dil na lu shang te an ngai to hobok ani LPG le POL report ilo ngai thlak chunzomang u nimin jing dar kwa le tukin dar ko inkara LPG cylinder sang thum le pani in wiring te supply check gate paltlanga wiring te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter som thum pariatin Mizoram chunga phurlu ani bok voin khochin ni lo thlir hawang u State Met Center, Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center, Aizola changa meteorological data chinchia danin vo in hian ruatla aumlova temperature alum liberin degree Celsius somni pasari ani a avo liberin degree Celsius som pakwa ani khonhon lamchu anyam liberin za somli ani a asan liberin za somnga ani naktu ka Mizoram puma khwa achadrin ani Mizoram po lamchan chini lo ngai thlak chunzomang u South Korea President Lee Yoon-suk-yeol chuan vo in khan kumsang ni somni palia marital law ken ko na tur dana siama wanga buaina na sa taka thena wangin ngai damadil na hi yun hian dam chunglung ina tantira ni hnu ni khatna ani a puan to angin nimin khan Seoul Central District Court chuan shwai tu lu hi December sang ni somni palia helna athena wangin thiam lo chantira ni a marital law apuan chu National Assembly engma ti thailo tura tumru takarwa manna siama ni thuasoi dam chung tang tura shemani hnu ni khata yun hian South Korea asipai thune na pek atum na chuan lungai na le harsat na athlenti apoma ma se he malak na hi namtan chau ati thuasoi ngetlat thung au kilten thu chuan siama yun chuan namchan chwa ka tum chung po in katlin lo na awang hian mi puite lungai na le harsat na ka thlena wangin ngai dam kadil takzetani ati Kortina chunga thutluk na asiam chungchang soyin President Hui chuan pom harsa ati thuasoi bela ma se apila tumlawero asoilo December ni thum sang ni somni pali zan khan South Korea President Yoon Suk-yeol chuan kumsom nga don chunga avoi khatnan anram chunga sipai dana puang ngala anti-state forces le North Korea atanga vawani thuasoi bok UK Prime Minister Rishi Sunak New Delhi athusoi chuan soizui Hlutea British High Commissioner Joint Session neya khopui chunga lir thei tlandan chu atlai deuh ni in a soi
Prime Minister Hlutea tunkar chunga kan sia to angin AI hian thil tam taka ti theya ma se Delhi traffic ala siam tha thailo ti in a soi min ngai dam ro u minute enge mazatin kan tlaya chu chu ka swal na vek ani AI hian thil tam taka ti theya tunkar chunga kan sia to angin Delhi traffic ala siam tha thailo chu wangin na tho turani sunak chuan ati a mi puilo ma hlo hle ani he huni UK Deputy Prime Minister David Lamia Hoa nei ania India AI Summit neya hian puan to chin angin khovel ramshwai tu tele technology lama mithiam te an pung khoma artificial intelligence malam hun turan soi ho ani German Digital Minister Carsten Waldberger chuan India in New Delhi India AI Impact Summit 2026 abwat sai chu afakle a Global South tan thil poimo takani thu soin digital technology le artificial intelligence lama India le Germany in zom na thuk zo ka nei thu tar langbok Wainin sidhan si balakom na Waldberger chuan India chu event ro pui taka buat sai awangin lom thu shila he event buat sai tu India chunga lom thu kan soye Global South tan voi khatna ani atibok he thu hi tun naya Germany le India in summit margina AI impact an siam lai ani a he hian sarkar industry research le skills development AI la momo phurna nei implementation focused cooperation siaman tum ani he inrem na hi India Minister of Electronics and IT Ashwini Vaishnaw nenan ziaka hunrei tak chunga digital dialogue nei to te atanga siam ni in human centric AI ti mason na le changtung zok siaman tum ani Waldberger chuan Indo German in lai china chakzia soi hwar hle a kanin zom na hi anget hle a thoho na het zoka kan din theyani thil kan kalpui dun theyani atibog AI thil poimo ber te soi howin open accessibility safety hi thil poimo takani mishing te rongbo langa yani atibog Sex offender thiam lo chantir Jeffrey Epstein na estate swan Epstein na victim dam chhuak ten an chunga thubuayan thelu chu chin felnan dollar makta duai som thum panga thlingpe kan remti a he hi February ni som pakwa accord document thelu na tarlan ani inrem na hi athu to pani theina New York federal judge na pompui masak photangaya herod na ang hian he inrem na hi victim tamtak ne na inzomani a January ni khat sang kha jakwa somkwa panga inkar le August ni som sang ni som pako inkar khan Jeffrey Epstein an mi pat me chiat na lama apong swale mo ati duda emo ashal emote anni ti in a soi filing a tarlan dan waya hian Epstein's estate hian settlement class ami somli emo a ayatame mo chu kaltlang puitlak anga ngai ani chuan US dollar makta duai som thum panga apedon ani mimal somli ayatlem lawan tling ani chuan poisa pek tur hi US dollar makta duai som ni panga a ti hniamani ang Bloomberg chuan victim class IO2 law firm Boyce Schiller Flexner LLP chuan Epstein estate ne na inrem lo victim somli talan omti an ringklat ni in a tarlang he inrem na US Department of Justice in Epstein le atho puite chuitian na ne na inzom document thalag le video makta duai tam takati chwa nuwa ani Khati zong ka Chanchinthar kan ngai thak thei te chu ani e